Priča sa žutim kivijem je počela 1977. dok je jedna tvrtka iz Novog Zelanda uvezla sjemenke iz Kine i onda su posadili te sjemenke i selekcionirali dalje sorte. A jedna od tih sorti je bila ova sorta žutog ploda koja je onda kasnije prvo došla na japansko tržište i onda kasnije još i u Europu. Međutim, za neko vrijeme proizvodnja je dosta pala jer se pokazalo da je ta žuta sorta jako osjetljiva na bolesti, pa su onda kroz par godina uspjeli napraviti jednu sortu koja će biti žute boje ploda, ali ipak otpornija na bolesti i koja se onda i sad može nabaviti. Ja sam prvi put došao u doticaj sa žutim kivijom prije par godina dok sam im slučajno našao u jednoj trgovini u Hrvatskoj. Tad još nisam ni znao za žuti kivi, ali sam vidio da su drugčiji plodovi već na izgled već izvana. Bili su jako veliki i dosta je velika razlika što skoro pa uopće nisu dlakavi. I ništa, kupio sam par plodova, oduševio se okusom i od onda već par godina tražim taj žuti kivi u trgovini i nikako ne mogu pronaći. I sad sam ga konačno pronašao pa ću ga probati opisati vam malo okus da vidite kako to izgleda. Možete vidjeti da već ovak na prvi pogled izgleda drukčije nego običan zeleni kivi. Žuta boja čak malo i probija kroz kožu, tako da je cijeli plod već izvana ovako žučkast i nije dlakav. Koža je ipak smeđa pa je dobro uguliti, nakrapava je, ali nije dlakavo. Evo sad ću ga prerezati. Evo, to je to. Znači ovako on izgleda. Kod ove sorte se čak i vidi malo i zelenkastoga ispod kože, što kod one druge nije bio slučaj. Okus je i kod ove dosta sladak i nema onu klasičnu aromu po kiviju, možda jedino malo ako zagrizete baš ovaj dio uz kožu, onda se osjeti da je to ipak kivi, ali ovaj unutarnji središnji žuti dio baš ima okus kao nešto tropsko i nešto skroz drukčije od zelenog kivija. Prije par godina sam i posadio 2 sorte žutog kivija i nadam se da bi možda sljedeće godine ili godinu do trebali roditi, pa ću onda vidjeti kakve su i te sorte. Jer ona sorta koju sam probao prije sa više žutim plodom, ona je u biti sorta iz Italije i mislim da je ono bolja sorta od ove novozelandske. Tekstura mesa je isto dosta mekša i ne osjete se ona vlakna, oni slojevi kao kod zelenog kivija. Isto tako možete vidjeti da ima puno manje sjemenki, a i ova sredina koja inače bude bijela kod zelenog kivija je ovdje jako mala i uopće nije toliko izražena. Bilo mi je zanimljivo probati možda sok od ovog kivija jer stvarno je okus je kivija i osjeti se da je kivija, ali ipak ima nešto tropsko u njemu i skroz više me vuče na ananas ili mango ili nešto u tom smjeru. A tu se još možda malo bolje vidi ta žuta boja. Napišite u komentarima kako vam se sviđa ova ideja i možda predložite neku vrstu voća koju možemo probati, pa ćemo to napraviti.